Kalau pedeknya itu proses awal mana kah buah Ya itu yang itu enggak. Ya ngomong itu enggak. bawa lu bukan apa halo guys benar nih hari ya khun lah khun luôn aku bulan Ketonan jadi dicok je. ya temperatur lah aja pak aku dulu yo kalian beres kita coba kau dalam tu Oh je kan dalam baru Oh je kan aku tahu. gì hello Oh rồi. bukan ông nghe mà là cái chú ôm đi làm cái đồ anh tự Ron kali baca kertas je ya. Tuh, kertas je. Habis ya. nó có chờ làm thủ tục rồi nó nói cái ông phù này là thủ tục có được ông phù Balik berdua tengok. Balik ya. balik tak pun euro Euro tengok. euro berarti làm euro em bự rồi Yang tu apa tu? Kau balik. euro thì mà làm Dari euronya tampil euro. euro dari euronya tampil euro Ini nanti ke apa go. ke nanti mana dari euronya tampil euro baru balik Baru balik. Kah terampung dia mungkin Yang ni. euro-nya kau balik. Ya. làm euronya bự và balik tập trời lúc mà đi gì để dùng gạo bao luôn gì Ada yang tu dah mun jalan euro aku ke dalam. Panji. Euro tu kau balik. Untuk KO. Kah banyak aku tu. Ni nyolong pegah di tandas habis. Kah. Tanya nak baca kah nak baca. Kaya lu bukan hai baca. coba lebih yang dek harus memang yang menerima Punya yang dipilih kulit pil 15 minit dah guys. Punya berhenti payah lah aja. Dia batah. Lu baca ya. Ya. Mau nak Kau kayu. kai jo igak kai terbaca kah. Lah ngai Pak Tha pun lagi baca. Pagi sampai 3 hari manyong. cantik nyenar beliau ya ampun nama baca ke đâu cô hết belum baca itu ke baca ya hana ke umpung ni dah Ya bodoh kau. kah Katu je. halo guys Lu kah. halo ya tak apa kamu lebih Hana. halo Hana. Dia pandai nak hana ubi pandai nak hai dulu dia. dạ nó